dak laso Kabon Teron P Memorial School Jiriso Kheroni West Karbiang Long School Headmaster si Chubom Lonon amat non bangke nangli tumda theklong prongla school son pini cheplang dalot tomon herai pen pidi porphai baji sirai midining koy lomsi laso atumon bang chego la pen tomon nang lele prang masih tum student tumanan ta alert pilong ke school tamde pasuti lo adhok tuman ahem bache dam lo pipo tuman paching thum lo pena adhok to somar tumpen teacher kaduk kawe tumpen dak than bang tumpen itum la dungarai isi ka cepat dak si cepat chong dam lo la pen school lo harbu dak kini keheno puge angton si heno jablo lason bench punoi blackboard punoi angton si jablo tomon arve sinang pite kang lablo ajatta bepin lo ningduk pikan lo lasi tuda koson si lasana situation nang le rok mapu chimang hu me lo non mangke lasi student tum hanta future ke matha ta ning dono dak lo student ta ning reng no dak lo school lo khuli ta non he jong lang school reopening ra non he jong lang association ke lasi non bangke jong si lason awastha pu de student pu koson lo charli un po di nang bangke nili chuning ri pu bangke tak council rakchari tum kethe kiding tum by education in charge tame ke hai tiluram lang tame lang li pandame chuning ri lo poi bang visit ka lang puitha satu kerap longji fansi lang li phanta ninga klong pen kadok we tum Kabon Teron P School asomar hin pen ba nili jongjong stambe ka chuning ri lo non kisu ngapot ini tumata sabtu kerap nang pajir kerap nang pujir don rabun pulote kurwang thulo tumla tum council anta Pantai kamu ada juga.